tatou whaola Yesu Keriso. Lewa whatalo whatuai fo I tatou taita I le nitai au. Avea fo ele neva noa mawhai ona o whaamanuia atu ele tau sanga fo I tatou ainga. Ta mahu tina. O uso mtu whawhine a mese o tatou whanau. Ai whatalo whapitoa le whatalo whai nei o tatou ainga o roa siasi mai. I le nia susau o mawhai ona tatou whaisauina. Ono le fina ngalo le atua. Amen. Ia o le ni koe awa no mawalunga ia o te whaitawina ma talatala no atuai e ala I upu le atua I le nitai au. Le upu lea e mawhai o na a o ina ai I tātou. E mawhai o na a o ina I tātou. E mawhai o na wha tonu ina I tātou. Le upu lea mawhai o na mawai e I tātou le tamau a ina I le anganga. Amen. A me se lava I tātou ma lava o e ua ta ua o whanau le atua. O e ua whaau la ina. A whai fo'i ua e sau I le neitai ao a e ta tala lo loto I le fina ngalo le atua. I ma whai o na awa o ina I tātou I le upua le atua. I ia le atua. O le au taita ina I tātou le tatalo, ia ona tātou a me taina lea o tātou launga I le nea so. Whataitele tamai lo lelei, lo whaamaoni, ma lo walofa, le neiwa mātua o ia mai e le nea so fau, ono lo ami o tonu, ono lo whaamaoni. Whataita mā e le mawai lava le mālosi o la upu. O la upu sa whapea I mai le vavau, sa whapea o na iai whaatasi ma oe. No mātua tua le nei o mātua whaitawina, no mātua tua māua o nai I mātua o I mātua le ainga o Keriso, o I mātua le tino o Keriso, o mātua o mai le nitai au mātua te whaalongolongo atu, au e aoa o mai e tusa ma la upu le nitai au whaamanuia oe, I lau whanau, ta tala o nātou loto, ta saunia o nātou loto I le nitai au ia vea, ma se ele lei e pa ua ele whatua lo upu. Ina ia tupu, maola, ma ia o ngā au mātou whaatari atu I lo toia fio mai. Ia oe ta mā nei maso o mai o le whaavau lava. Amen. Ia o le nei tau sanga fau a na whaiwina tātou tau sanga na tuana I nei I le tusia Ioane. Le Ioane ma tāu koe lima. Lea la ua amataina le nei tau sanga fau. Ia, wa tātou whaawawina pēr la le tusia Ioane. So previously, 2018, we finished off the year with the book of John. Beginning of 2019, we continue in the book of John. I mataupula tai au le nei, o le Ioane mataupu e ono. Ia whai upu e mua o sfuma lima, fi whaongaina, ia whai upu ia, e whaapea ona mawaisea o onga mo I tātou. I le tusia lea Ioane, ina ia toe abatu se ata mo tātou I le taimi tonu lava leo lo tusia I le apostolo Ioane lana tusi. O le anganga atoa Ioane nau sofia I o ia le anganga pa ia ina ia tusia lana molimau. E maua I le Ioane lea 2:10 tasi leo o tātou maitawina. So we've memorized John 20:31, but this is John's whole point of his gospel. I le whai upu lea whamai ua tusia ia mea. Le tusia atoa Ioane ua whaamauwina o lana molimau. Ua tusia whamai muamua ina ia tali tonu wai outou o Yesu le Keriso o le alo le atua. Manatua le winga o le upu lea Messiah as the anointed one. Messiah, that Jesus is the anointed one. So, ina ia tali tonu ato o Yesu o le Keriso. O ia lava o le alo o le atua. So, le point mo muanga o le tusia o le molimau a Ioane le apostolo. Ai iei lale vaenga lona lua o lana molimau. Whamai le whai unga whai upule. Whamai ina ia maua I fo I le ola I lona suafa. Numa nei ar vaenga lea Whamai ua tusia mea mua ina ia talitonu tātou o Yesu o le Keriso o le alo o le atua. Ai lona lua ina ia maua I le ola I le suafa o Yesu. Whamai a whai e te talitonu I le suafa o Yesu. Le whamai Ioane o mea mai e tusia I la uia molimau I le tangata lea e ngoa ia Yesu Keriso mua o ia o le alo o le atua soifua. Ai lona lua
o e whātua matali tonu I lona suafa, whamai e mawai e I tātou leola. Whamai le Ioane mua nā whaipu mua, whamai sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. Whamai o le atua fo'i le loko. Mana tua le wingo le upu nā loko, o le upu. So, in the beginning was the Word was with God, the Word is God. So John describes Jesus Christ as the Word. Amen. For my for my ole malama moni lea. Lesi whaawinga ina lea Ioane le apostolo o Yesu. For my ole malama moni. For my le Ioane mua nate malama ina tangata umalava ilona mariumai ile lalolani. Le whamei lola ia o ana tustusinga whaipue spuluma le tasi, spuluma le lua, a o ilato uma o e na talia o ia ma wha tua ilona suafa. So le key word lea ile tusi whaitawa Ioane o e tali tonu, po o e wha tua, o e tu atoa lo lato wha tua, ile alo o le atua, e suafa ia Yesu Keriso. Whamei a o lato uma o e na talia o ia ma wha tua ilona suafa, na ia a vatu iai o lea manuia, ia vea I lato ma wha nau a le atua. So o le aunga atoa a le tusi Ioane, o le tala noa mai o Ioane ia te I tātou, I le alofa mai o le atua, le wha apea I le tuspa ia, ua tauane o tonuina fua I tātou, ona o le alofa mai o le atua. Nena whaamana tui le tātou tawai nei a le kerisimasi, le awina mai e le atua o lona alo, le awala le whānau mai o Yesu Keriso. A lena whaalonga e fwoi tātou le kerisimasi, amen. O le pepe lea, whamaia, na vea o ia mau tātou, whaaona. Na maliu o ia, na tarunia, toi tu mai o ia le aso tolu, lea ua nofo o ia le tūta matau o le tama, ma whai le whaiva o whautua, mo I tātou. So just to give you a little bit of background, so the context of the book of John, again, is that everything was written in this gospel so that we can believe that Jesus is Christ, the Son of the living God. And number two, that if we believe in His name, we will have life. God's plan is absolutely simple. It's as simple as believing in the name of Jesus Christ. That's it. You don't have to do anything. Jesus already did everything. Amen. When Jesus died on the cross, when He was buried, when He rose again from the grave, that was it. That's why Jesus said, it is finished. Amen. So this morning, once again, we come and we study the book of John. Let's say o te fia tala noa ia te oe I le autu le whapea, o le vavega numero 4 I le molimau a Ioane. So this morning we're going to speak about the sermon entitled The Fourth Miracle in the Gospel of John. If you remember and cast your memory back to our first studies, we've studied how many miracles? 3, eh? Anyone remember the first one? Water into wine. Anyone remember the second one? The nobleman's son? Yes? Okay, Arnold got that one. And number 3, anyone remember the third one? Was the paralyzed man. Okay, so that was in chapter 5. So today's sermon, chapter 6, we look at the fourth miracle sign that Jesus performs, that John writes in his gospel. I le tai ala le nei, o te fia whaongaina whai upuia mua mua o skurma le limba. Bai vai ina le tato le tapu whaapea. Le vai ina mua mua, maua le whai mua o le lima, o le motu o tangata. Le vavenga le alona wha, se tato vaava ai, I le motu o tangata le alo o tusia I le tusilea apostola Ioane. Ma ina luna lua, tato te vaava ai le vavenga le alona wha, I so o Yesu, ma lato ngai o inga. Amen? E maua lea whaipue lima ana I le iwa. Painga lona tolu, tato te vaava aia I le vavenga na whaatinoina pe na whaia e Yesu. Ma le vaenga lona wha, e maua lea whaipue suma whaanga e suma lima.
So we're going to look at the 4 parts of the sermon. First part is we're going to look at the 4th miracle and the miracle signs, and what does the crowd look like? Because the story tells us about the crowds of people. Number 2, we're going to look at Jesus' disciples. The story tells us that the disciples actually do some things. There's some actions that the disciples go through. Number 3, we look at the miracle itself and the message that the gospel, that John the Apostle tells us about the miracle that Jesus creates. And our conclusion in verses 14 to 15. O le tala foile nei, pau foile nei o se tasi o vavega, o lo ta ua umalava I tusi apostolo e wha. So le tala le ia Ioane mta momoe o sulima, o lo mau el mateo mta apostuma wha, o lo mau fo il mareko mta apo e ono, o lo mau fo ile Luka, alona mta apo e iwa. O te whaangai na umala, ia tustusinga o apostolo nei, se e tato wa aia I lea tala. Can you say amen? Amen. O le atato whaitawina le upo lea tua, I le whaipu mua se o le whaipu e lima, o na whaitau leo tātou whapiritania, if all of us with the same English Bibles, amen. We're all going to read verses 1 to 5 together, if that's all right. Ia a maua la le tātou tusi whaitau, whaamole la tātou whaitau mai whaatasi, whaipu mua, se ia o I le whaipu e lima. A maua ia, Mai e mea, o na maliu atu lea o Iesu le tasi tu o le vai o Galileia, o le vai lea o Tiberia. O na muli atu lea ia te ia le motu o tangata e tōtele. A wana lata o mata I ona whaeroa, sa whaia I e na mamaki. O maliu mai Iesu I le maua, o nofo I lano o ia o no so. O lata le pāseka, o le tausamina lea o Iuteia. O na te pāne lea o Iesu o na kofonga, o sila atu foi. O mai ia te ia le motu o tangata e tōtele, e whangata mai nāwha mole. We can read in English please, verse 1 through to the first part of verse 5. Sometime ia, after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him. Can we stop there, please? I le vaina momo, o te whitala noa I le vavega no numero 4, leo lo ta ua I le tusi Ioane ma ta upoe ono. I le tusi leo na ta upoe ono, ua tato mawai, ai le tala o le tala e masangi lama na whaanamulonga I tato, I le tala I le whawhanga ina Iesu o le motu o tangata. So le tala la lea le 5 afe o tangata lea sa whaapea o na whangaina Iesu. O se vāwenga ua o ina so e tātou I te tonu lao sa, tātou talatala noai lao ngaino le upo lea tua, te lea ona tātou whaanumulonga I le tala lea. So o le tala la lea I le whaamaumawina e Ioane le apostolo. I le tala le nei, I le mataupu I le manatu mua o le motu o tangata o te whiatala noa iai. Whamai le whaipu mua ua mawai ia mea, o na maliu atu lea o Iesu I le tasi tu o le vai o Galileia. Whamai o le vai lea o Tiberia. Mai tau mai, I le mata upo e 5 na whaiuina I le tatou la unga I le vai I le tausanga na te anei. Sa iai Iesu I Jerusalema. Au iai Iesu I Jerusalema whamai sa whaamalo inai le mai. Lea sa I le whaitotoa o maamoe I Petesa. Mana tua o Iesu o le tangata Iuteia. A whaia le pāseka, pe whaia ia sauninga wha Iuteia, e malanga Iesu I Jerusalema. Mana tua meila le tātou le vaenga na I le mtaapula e 5, o ina tātou I loai, ua a mata o na whia mana o Iuteia, e whasioti ia Iesu.
O lea la, e o mai tātou le mata upu e ono, whamai whai pumua mua, wa mawai a mea, o na maliu atu lea o Yesu I le tasi tu o le vai, o Kalileia. O I tātou te ilo ai, ua toi fo I Yesu, I lunga I le ai o Kalileia. A o iai o ia Yerusalema, a on tā upu e ono, lea la ua toi a mata le tala lea, I le nungo o Kalileia. O I foi tātou te mawai foi le whai pue whā. Whamai whai pue whā lena tātou whai tauina. Ua lata le pāseka. I le mta upue lima o lo iai se tau saminga whaayutaia. I le mta upue ono o lo iai le lata I le pāseka. I tū maanga whaayutaia e tele I o lato sauninga e whaia I le tausanga. Ai pētai, I le vāma tā upue e lua, tātou te iloa iai. E iai se timing ua pāsia o le timing lea e pei between 6 to 12 months lea ua pāsia I le timing lea I le tustusinga o mata upu e lua mai le mata upu e lima a ngai le mata upu e ono le la o tatu I loa ina ua toe fo I Yesu I Kalileia o ila I Kalileia sa whaapea ona whaatino ina ai I Yesu le tele o vavega sa whaapea ona ia whaia. So lela tātou te maua mai le whai pumua mua, wa iai Yesu I Kalileia. Mana tua fo'i le whai mata upu e lima, wa fia whasioti I uteia ia Yesu. Mafuanga lale na tama whai e Yesu, awane I nofo Yerusalema. Awa lo sa ili I uteia, mata itai o uteia, ma Fariseo, ma Satukaio, ma autusi upu, ina I whasioti a te ia. Lea la o toe malanga o ia, pe toi a ngai atua ia I Kalileia, ina ia whaatau ina ai, nisi o vavega. Lea lai amata ina ai le tala I le tai au le nei. Whai upu e lua, tātou te mawai, ona muli atu lea ia te ia, le motu o tangata e to'atele. O ila e fia maua mai ese manatu mua. Whamai le whai upu e lua, ua muli atu ia te ia le motu o tangata e to'atele, a wā, na lato mata I ona whaailonga sa whaia I e na mama. O le muli e tangata nei, e leo le muli ina ia whaalongo ia Yesu. O le muli e tangata nei, tātou te maua mai le muli e tangata nei, I le mata upu e whā. Whamai le mata upu e whā, whai upu e whā suma lima, Ua o foi o ia I Kalileia, o na talia mai lea o ia e tangata o Kalileia, a wā na lato wā a iatu I mea umalava na ia whaia I Yerusalema I le tausaminga, a wā o I lato foi na o atu I lato I le tausaminga. O le muli lea tangata nei, o le muli whaina le e iei le tangata lea, o lo whaia vāvenga, ua atoa nei le tausanga spulurua masina, o lo whaia pea lava le ngaruenga Yesu mauno soo, I le whaamalolo ina o mai, I le whaia o vāvenga, o le whaatino ina, I lea po I la mai taimi. A o alu le tala ina ma le ngaruenga Yesu I le ngalolangi, ua salalau le tala, A o salalau la le tala, ea, o na tō sina mai lea o tangata. O le isi foi mafuanga tō sina mai e tangata. Tō sina mai tangata, ina ia maua se whaamalolonga, Pe maua se mea mai a Yesu. A tono nisi tangata no mai a Yesu ina ia tilo ma mata po le ale si vāvenga lela so Sei pina mo tangata Samoa, ai lolo e tangata Samoa o tupu se mea ngā utatu. E ngā solo mai tangata e mata, pe vaavai. A tupu mai se mea itai, e ngā solo o tangata itai. Pela wa ineng New Sila a yaise a whaalongoina se tangata whai mea mawae e pe e tō sina umaloto o tangata I lea vai mea ina ia mata pe tilo. Whamai le whai pue lua, whamai a wāna lato mata I whaailonga sa whaia I e na mamai. O le muli a tangata nei, o le muli ina ia mata I mea o lo whaia E Yesu. Pei o tangata e Kalileia lo mau e mta upe whā, whamai na lato vā ai I mea malama na ia whaia. Pei o le winga nā o tangata o lo o mau ai I
I Kalileia, whamaia le mariko na e ono whai pue tolu suma tolu, o lo tā ua ai le ao whai o tangata sai ai. Whamai e 5 afe tāne. Ai whamai le molimau a mariko, whamai o lo iei ma whawhine atoa matamaiti. O lesi whainu mera e ma whai ona lata ne ai. Po se vao le 2 afe ana I le 2 afe tangata. Au iei la le whainu mera na I no manatu, ona e lola ia, o Yesu mauna so ato asfulu ma le lua, ma le motu o tangata. A ta ua lo le whainu mera 5 afe, anga I le 10 afe, anga I le 20 afe, o le to ate le o tangata sai ai, sa whapeo na to sina lo lato vaai ma la lato mata. Whamai le whai e tolu, whamai wa mali wa e Yesu I le maunga, o na nofo I lalo o ia maono soo. I le molimau a mariko. Le molimau a mariko e ono whai pue tolu sfuru ma le tolu sfuru ma le tasi. Whamai ua poto mai o le tala lava lea I le molimau a mariko, whamai le whai pue tolu sfuru ma le tolu suma tasi. Ua poto mai le au apostolo ia Yesu. Ua lato tala mai fo'i a te ia I mea uma o mea na lato whaia a toa ma mea na lato wao a wina. Ona petalai atu lea o ia te I lato, I nao maia, tau lava o I tātou, I se mea tu ufua, se I tau mapu wa e te isi, a wā e to a tele e na wheo wa I ai, ua le mawhai ai I lato ona a ai. A e mawhau I whaupunga na, ona e loa la ia, le te leo le ngā luenga sa whaia Yesu ma ona soo. I lea mai taimi. O le si whai upo e matau ina I le tele o vārenga na whaatino ina I Yesu. Whamai le Ioane 2 ma le tasi, whai upo e 2 ma le 5. Whamai o lau ta ofi, e le ma whai o na ofi ne lalolangi, ia tusi, te atu sia. Whamai o isi mea tele na whaia Yesu, a whai e tūsia umalava o lau tā ofi, e le mawhai o na ofi I le lalolangi, ia tusi, pe a tūsia. O le wino le maune nā, e whai noa mai e a te I tātou, le tele ma le anoai o mea sa whaia e Yesu, a o iai o ia, I le soifuanga le nei. O nisi ni o vāvenga o lo au mai e le ananga pa ia, ua wha mau ina. Ai whamai le molimau a Ioane le apostolo, whamai ana tūsia mea uma, whamai e le ofi le lalolani. Le la a tatou whai tau ai la le whai upu whamai Yesu I nao maia, tau lava na I tātou I se mea tuufua, se I tō mapu wa e te isi, a wā e tō atele e na wheo wa I ai, ua le mawhai ai e I lātou o na a ai. Polinga mai o le tō atele leo le motu o tangata, sa feta omi mai I lea taimi, sa fia wa ai a Yesu, sama nao I se vavenga, sama nao I se whaamalolonga, sama nao I se mea pe mata ia Yesu ma le whaatinoina o vavenga. Na le lauma o le tausanga lona lua o lana ngaluenga whai le lalonani, O mawai atu le tausanga mua lona winga, o sala lau le tala, ma ua mata o na o mai tangata, e mata, tilo, ma ai, I ngā luenga Yesu lea o loo whaia. Lea la o na ofia au mai ai I le nei tai au whamai le whaipoe 5, o le ngangala leo Yesu, e mānei a ia whamai le whaipoe 5 le tai au le nei, whamai ona tepa e lea o Yesu o ona fofonga, ua sila atu foi, ua mai ia te ia le motu o tangata e to atele. A tatou wa ai le whai upule nā, I le tusia luka, e au mai ai e luka le anganga o le li. Whamai le whai upo sfuma le tasi I le luka na iwa, whamai wailoa e le motu o tangata o na lato muli atu lea ia te ia, o na talia lea o I lato e ia. Amen. Tinao na ule lava Yesua, le toa tele o le motu o tangata leo lo anga I mai, tu sa lava po le anga I mai e mata,
matilo. Mafirma na o I se mea a. E whamai o le ale loto Yesu. Whamai whai pule su matasi le luka. Whamai ona muli atu le te ia. Ona talia noa o I lato e ia. Ua whetala ia tu fo'i ia te I lato. I le malo le atua. Le nganga le li faula. Le nganga le li faula. Ina ia ta'uatu ia te I lato. Le malo le atua. Ao mai tangata ina ia maua se whaamarolonga. A le ale whina ngalo lea li whaolo whamai. Ua whetala ia tu fo'i o ia te I lato. Ile malo o le atua. Whamai le moli maua ma reko na I le whaiupua tolu sipulu ma le wha. Whamai ua sila fia Yesu le motu o tangata e toa tele. Ona muti vale ai lea o lona alofa. Pero winga ia Yesu o loo whaali atu I le motu o tangata. Lo te fia whaasoa tu ai le tai au le nei a. Nau le motu o tangata le eva ai atu ai Yesu. E le o tali tonu uma tangata a. E leo whapea o mai tangata I le ia nofo I lalo mai e whaalongolongo ina ia hawa o ina I lato e tusa ma le whina ngaro le atua. Pawa mena mai tangata. Si mausa o whaamarolongo, wau loke ma. Si mausa o mea mai a Yesu. Si maua se whaamaroloina lau tama, pe whaamaroloina lau tama, pe whaamaroloina lau tina. Pawa na. O isi tangata, nao fia mata, o kanko whaiva venga lea ni fo ni Kalileia a. A tātou mako whawai whale tangata. E mala mango fia a tātou a. Ale whina ngano lea I whamai a mariko. Whamai ona muti vale lea o lona alofa ia te I latou. Whamai Yesu a wā ua whaapei o mā moe I latou. E le aiso latou leo. Ai whamai ona o lea o ia. Ia te I latou. So, peo le manatu mua leo te whia au mai le tai au le ni. O le motu o tangata a. E ui lawa I nao mai o no seisi tūlama. Al whina ngano lava o lea li I whamai e muti vale no nā alofa. Numera mua ia te ia. Ina ia hawa o ina tangata nei. I le mālo le atua. O le ale mālo le atua. Ina ia I loe tangata. O ia o le tangata angasala. O le awa onga nā Yesu. Le awa onga Yesu ina ia sala mō le tangata mai ana anga sala. Ina ia loe le tangata o ia o le tangata se o le winga nā o le mālo le atua. Amen. So le ala nā o le e whai vāwenga lava Yesu a. E whaamalolo le tau e Ioane ana tūsia mea upa na whai Yesu. E le ofi le lalolani. A o vāwenga I o tātou whaita wina le a whiunga pa ia le atua. O I o lo tātou maua mai ai le nganga a le riki whaola. In the first part of our sermon this morning, it's about the crowds. And Jesus actually talks, so Jesus actually, in the beginning of the book of John, Jesus is now in Galilee. Remember, Galilee is another region above Jerusalem. And Galilee is a place where Jesus performed most of his miracles while he was on earth. Jerusalem was a place that Jesus was threatened to be murdered and killed. So Jesus therefore tried to stay away. So he moved his ministry up to Galilee and he stayed up there in Galilee. While he was in Galilee, verse 2 speaks about a great crowd of people following him. This kind of follow is not the follow that we understand as followers of Christ. This kind of follow were people that were wanting to have a miracle. They wanted something. They wanted to see something. When you see something happening and you want to go and check it out, that's what these people were doing. So Jesus was now 12 months into his ministry, and people were starting to hear, man, there's this miracle man, and he's going around Galilee and he's performing miracles. So people would actually go and take their family members, and that's the crowds that you can read in the verses. In verse 3, it talks about the fact that, verse 4, it talks about the fact that it was near the time of the Jewish Passover. So we now know that the Jewish Passover is a Jewish festival.
and reminds the people of their time that they had left Egypt. So hence the reason why there are crowds and crowds of people. But I like the testimony of Mark, because Mark talks specifically about the way that Jesus reacted to the crowd. And in Mark 6 verse 34, it says these words. Mark 6 verse 33. But many who saw them leaving recognized, when Jesus landed and saw the large crowd, 34, in Mark 6, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. This was Jesus' heart towards the crowd. The first point of our sermon today is I'm talking about the crowd of people that are coming towards Jesus. Jesus sees them and he says that they were like sheep without a shepherd. So what does Jesus do? At the end of verse 34 in Mark 6, Jesus begins teaching them many things. And that's the heart of a Savior. Amen? And that's why when we look at this story and it talks about the crowds that come toward him, even though they come with different intentions, Christ's intentions never change. His only intention is to always teach them about the kingdom of God. And what is the kingdom? The kingdom is about repentance. The kingdom is about turning from your sin towards him. Amen. So, ole vaina mo mua lea ole tatou mata upu ile tai au le nei. Ole motu o tangata na sila fia Yesu, o na muti vale lea o lea lofa o Yesu, mai a hao a awina I lato. So lava po le ale tele o le ese o mafu anga na o mai ai tangata, au le fina ngalo lava o lea hi, ina I hao a awina I lato. Mai na luna lua o le tatou mta upu le tai au le nei. Maua le whai upu e 5 a ngai le iwa. A maua le wha Samoa. Nai ngata mai le tatou whai tau I le toa tele a. A mata mai I le whai upu e 5 o na whetalai atu lea o ia ia Filipo a ngai lalo I le whai upu e iwa. A maua lo tusi o na whai tau ia. O na whetalai atu lea o ia ia Filipo. O I whea tātou te whaatawina mai ai I a rito. Ina ia a ai ai I la tau nei. O whape atu Yesu. O lana toko ia te ia. O wā ua sila fia lava e ia le mea o le a na whaia. O tali mai Filipo ia te ia. Ele lava a rito. Pea whaatawina I te nari e lua sela. Ina ia toko I la tau masina mea I titi. O na whai mai lea ia te ia o le tasi o na so, o ana te rea, o le uso Simona Peteru. O loa I nei le tama o ia te ia a rito ka rite e 5. Mana ia iti e 2 lalu. Ai au mā ea ia mea, ia I la tō e tō tele. We can read the rest of 5 down to 9, please. He said to Philip, He said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Amen. The manatuluna lua, o so o Yesu. The second part of our sermon today is the disciples. So we've now seen the crowds, and the crowds as they come towards Jesus in their unbelief, or they just come to Jesus to take something from Jesus, but Jesus continues to respond in grace. E alofa muti vale pe Yesu. Whāliu loa leo Yesu, manatua, ua lewa le aso, o loo whaia pēla la tonga ruenga whamai le molimau a mā repo, lea whamai
ona lato atu le mea tufua whamai mariko. Wa vai ato ia le moto tangata ina wa lato wa o telefoi ua iloa e ia. On whamai lea I le whai puatolu suma lima I le mtaupa mariko. Ua leva le aso. Ona o mai ai lea o na soo ia te iau whapea mai o le mea tufua le nei. Ua leva foi le aso. O le vavega lea. Whamai wa anu le aso o whai e Yesu ma ona soo le vavega. Le la whamai le molimau mariko. Ua leva le aso. Lono winga. Ua tau awa ina afi. Ai mai tau mai. A whai le whai no mera o tangata leo lo iai I le vai mea lea I le taimi lea e lua se fulu mon tupu a whe. A lea lau whai mai Yesu ia Filipo ua whape atu o lana tofo ia te ia whai mai oi whea tātou te whaatawina mai ai ni a reto ina ia ai I lato nei. O le whina ngalo le atua ina ia tau si tangata pia le loto na le whaola le whai mai ai lana ia Filipo. Ai e sila fia le atua lana mea lela whai na sila fia Yesu lana mea lela o le a ia whaatau no wina le aso lea ma le taimi lea aisea na le whai mai Ioane o tu sia nei mea ina ia tātou iloa o ia o le keriso o le alo o le atua. Amen. Le whai mai foi na ia tāpua lima o lo ngā lue le tama o au foi o te ngalue foi nga. So o lesi foi vainga leo lana ngaluenga. Ai o le manatu lona lua, tātou te tilo I ngai o inga ona so. Manatua leo wa ono maasina, ai sifuru lua maasina, talu ona ngalue Yesu. Lono winga, e se furu lua foi maasina ngai le lewa ngai na le lua tau sanga. O lo ngalue Yesu, mauna so e to sifuru mele to alua. Whamai fisili a Yesu I a Filipo. Filipo, o whea tātou te whaatawina mai ai ni a reto, ina ia ai I lato nei. O te tali tonu, na fesili Yesu ai whamai le tilo a Filipo. Vea tilo Filipo, a ngai le luas fulu mo tupu afe o tangata. Ai le fesili mai Yesu I a te ia. O whea mea meinta to a reto Whamai pui ono, ua whaape atu Yesu, o lana tofo ia te ia. A wā ua sila fia lava e ia, le mea o le a ia whaia. O le molimau a Ioane apostolo, o Yesu o ia lava o le atua. A lana fesili na fesili ia Filipo, pese ase tali mai o Filipo. Mai leo sfulu lua maasina talu na lato mafuta. Sfulu lua maasina talu na lato va aia, le ngai o inga a Yesu, liua le vaia vema waina. Whamalolo ina le mai sayai le manu. Whamalolo ina le atali o le ali. So o nisi na yo vavega o lo tato whaitawina, talu na study le mataupo Ioane. So le la fesili Yesu ia Filipo, le ase tali mai. Le ale tali Filipo, whamai Filipo. O tali mai Filipo ia te ia, e le lava a reto, pe a whaatawina I te enari e lua se lau. Ina ia tofu I lato, masina mea I titi Le alau o oso Filipo I lana manatu wha le tangata O le manatu Filipo, e valu maasina o le totongi o tangata. O le tau atoa ana e whaatau mai ai sina mea, ina ia mawai sina mea a I titi mo tangata taito tasi. Whamai le tali Anterea, le uso Simona Peteru le whaipueiva, o no I nei le tama o ia te ia a reto ka rite e lima, mana I iti e lua lau. Ai whamai le whai unga o le whai upua le whamtalanga Anterea. Ai au maa ia mea, ia I la tau e to ate. O le tali atu o soa a Yesu, ia Yesu. Tātou te inoa mai ai, e leo mautinoa. E le mautinoa e lato, pe whape whea o na whawhanga ni tangata matu ato ateli. E ui lava o atoa le tausanga, talu na lato Sava vali ma Yesu, ma vaaia vavenga I le ataimi leo tātou iloa, ana tusia vavenga e le ofi le lalolani, lona winga o le whainu mera te le. O vavenga I le aso, ma le aso, na lato vaaia. A ina ua fesili atu Yesu I le fesili tofo.
E iei ane mea ai mawhai o na whanga I lātou. Ai whamai o na so o na tutongi walu māsina whamai e lua se lau te nari ai le tofu ai whamai o le ai I ai lua manai ka rite lima, a reto ka rite lima, ia e whamai ai au mā e ia mea ia I lātou e matua to o tele. O le tali atu o le au so. O te whiau mai ese manatu whaapea mo I tātou. Nā e isi teimi whamai le whai upu e isi teimi whaapea nā e fui tātou Tātou te ola I le soifuanga le nei. Tātou te wa aia mea le nei o loo whaia le li I mo o tātou Ai au lo le tūlanga whaile nā le e whaapea ai lunga lava e maua se manuia I lea tūlanga ai lunga lava e maua se pesosoani I lea tūlanga. Ona tātou mana tūna tuifo lea I le lei o lea li O loo tātou mawai le alofa o le atua Io tātou o langa soifua taito tasi I le aso, ma le aso ai sea. O lea lava o tausi mai pēr o ia ia te I tātou. Whamai le molimau a luka I mta koe iwa whai koe suma le lua. O nisi nei o whaupunga le au so. Whamai ua taunganga ifo le la. Ai whamai a so o ia Yesu. O nao mai lea o le toa skuru ma le toa lua. Ua whai mai a te ia. Ia e tu ina atu le moto o tangata. Ina ia lato o atu ia ai. Ma whawa a ai. Ua lata mai. E api ai. Ma maua ai le mea ai. A wā o le mea ngao ua tātou iai nei. O manatu o leo so. I tuturi tangata e o a rātou suese me. E mau e se rātou mea ai Ma repo e ono whai pue tolu suma le ono. I le tala lava lea. Whamai whai pue tolu suma le ono. Whamai I nātu I lātou. Ina ia lātou o atu I whawa a ai ua lata mai. Ma whaatau ai. Ni a lātou. Me ai. O le tali atu lea au so o ia Yesu. O le visine o Yesu. Whapewheo no whanga tangata nei Whamai Yesu, o I whea tātou te whaatawina mai ai I areto, ina ia ai lātou nei. Ai whamai le tali leo so, tuturi a lātou mea o se mea. Whaatawaina lātou mea ai. Ai mana tua lea loto lātou Yesu, o tangata. O le muti vale o lea lopa o Yesu I tangata. Ai o I tātou te ilo ai, o lo o iai se vāvenga o lo whaatali mai E sao foi leo so, ana au se tasi leo so, e sao foi o la uita foi na manatu a tonu e ia. Ai no be fa fenga fanga tangata I nei e rua ma arito karite e lima. Amen. Au ila o le manatu lona lua, o so o Yesua, o le lato le maitau wina pe o leo lato ngā lulue whaatasi ma lea li whaola. Ai na whaatino ina nei mea uma, ina ia I loa I le mamalu o lea li. Amen? The second part is Jesus' disciples' reaction to what Jesus was asking them. Because Jesus asks them in verse 5, He says, where shall we buy bread for these people to eat? So you can imagine that there's 20,000 plus people around Jesus and His disciples, right? And Jesus turns around and says to them, well, where are we going to get food to buy for them to eat? In the book of Mark, it says that they've actually spent the whole day working with these people. And Jesus is asking them. And Jesus asks Philip because he's testing him, but he also knows that he already has in mind as what he is going to do. So the reaction that we actually got from the disciples is that we find one reaction in Luke 9, verse 12. It says that late in the afternoon, the 12 came to him and said, send the crowd away. That was their first reaction. Their first reaction was to send the crowd away. Another reaction we find in Mark 6, verse 36 to 37, the disciples say, send them so they can go surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. The story goes that Jesus is asking the disciples, where can we actually get food for them to eat? The disciples' reaction was, well, send them away. One of the reactions that we heard in the reading today was that
Andrew responded and says, here is a boy with 5 small barley loaves, that's 5 small crackers, and 2 small fish. But Andrew says, but how far will they go with so many? So Andrew's saying and responding as a disciple or as a person in the flesh would. He's saying there's 5 crackers and 2 small fish. How is that going to feed 5,000 men plus women plus children? Around about 20,000 people. So in his mind, that's nothing. But who is he talking to? He's actually talking to the creator of the world, right? Jesus. He's talking to the Word. The Word who was in the beginning, the Word who was with God, the Word who is God. Amen? Amen. But Jesus was looking for a response from the disciples, because the disciples had been with Jesus for this point for about 12 months. They had seen him do miracle, perform miracle after miracle, time and time and time again. Christ was performing miracles, because in John 21 verse 25 it says that if all the miracles were recorded, the world will not fit. So there were miracles day after day after day. But the disciples who were with Jesus the whole time still asked the question. I'm sure Jesus was waiting for a response like, Jesus, you know exactly what it is that you're going to do. But they said, 8 months worth of wages will not feed everybody, Jesus. So there was an uncertainty in his disciples when they responded. So ile manatu lona lua o so'o o Yesu wale mauti noa ele o mauti noa ne lege I lātou. Apena foi la tātou i se teimi a. Can you say amen? O I se teimi ua I ioe malosi le alofo le atua. A o I se teimi a down vanga le pewa le malosi le ioe le li a. Pewa o so'o. O le was furu lo masinga kalu sa vavali ba Yesu ma vavega o Yesu alela ofesilia tu Yesu pese me fa tau mai me ai mo le was furu afe le alo fa mai ele ma fa tu pe tato. Amen. Ni mana tu na tu tato manatu moni moni po manatu lona tolu tato ho anga ele vavega ma o le fa pe suma lua anga suma tolu o le o fa tawina ona fa pe atu le o Yesu I o tau Ioane I a tā oto tangata. I telefoi le mutia I lea mea. O na lato tā oto lea, o le tau o whai o tane pe 5 afe. O na tango leo Yesu I le areto, ua whaftai. O na tufa lea I ona soo. Ai tufa e ona soo ye tā oto. O whapea fo I maia, ua vatu whaitalia I lātou. Ua maa o na lava I lātou. Una whetala Ioane lea o ia I ona soo, ua whaapotopoto toe ainga, ne iaini mea e mau. Una whaapotopoto ai lea ua tuutumu iai ato e se fulu malelua, I toe ainga o ka areto ka rite e 5, o mea ia na te toe ye na ai. Okay, if you can read verse 10 to 13, please. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets of the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Amen. Manatu na tolu le taale nei, ua whaia e Yesu le vāwenga tele. O ila tātou te tilo ai, le vāwenga na whaatinoina e Yesu. Whamai le whaipa se fulu, whamai o na whapea tu leo Yesu, ia o tō Ioane ia tā oto tangata. I le molimau a Luka ma Ioane, whamai ia tai toa 5 ma tai se lau. So, in groups of 50 and in groups of hundreds, na whai atu Yesu, ina ia nonofo tangata, whamai le whaipuna se fulu, e tele fo I le mutia,
I lea mea. E o lawe le mea na nofo I tangata na sila fia Yesu a. Na lefa mai, I lea mea sa tele ele mutia. Ele nofo I le toafa. Na ave Yesu nofo I le mea ele mutia tele. Amen. Ai whamai I a tā oto tangata ale molimau la nuka mamari ko whamai e no nofo I vaenga 5 ma vaenga tai selau. Ai manatu I fola o e whaale mawhawhau a whai 2 afe mo no tupu tangata. Ai tai 5 le vaenga sai selau le vaenga a o le fina ngalo le ali na I sauni uma tangata I le vavenga o le a whaatinoina. Whamai la I o le whai presfuma le tasi. Whamai ona tango lea o Yesu I areto ua wha whetai. Rana mo te whetala noai I le mea lea na whaatinoina Yesu. Whamai Yesu ua wha whetai. Ua tango o ia I le areto ua wha whetai. Whamai e wha pēnā foi I leia ua wha whetai ona tufa leia ona so ai tufa ona so I e ta oto ua wha pēa foi mai ua watu whaita lia I lātou. Lua ia 5 areto karite ai whaafitai le li. O le anganga le au mai le li I tusa lava po le ale I titi ai whaafitai. No matter how insignificant what it is that you might have, but still give thanks. Amen. Tātou telo teimi, telo ngai tele ni mea, whātoa whaafitai. Ai leo mai se ata mana ia lawa ele li whaola 2 afe mon tupu tangata. Ele ba ai mo tātou ai po le stadium I Mount Eden Pe lata nga ia ile se malai la kapiwa le tu mui tangata. Ai le la whaile lato mea ai. Ai le ue Yesu a reto e fia. 5 a tau le a reto ele o le fasfalawa le tātou te vai e mo le kamari masi. Io le abeto nga yu tai keimi nga mo kamai masi. Ai 5. Ai whamai na whawhitai Yesu. E o fo ia, whamai o tamai I titi. Ai whawhitai Yesu. Amen? That he had a heart of appreciation. He was grateful for what he had. And he gave thanks. Amen. The second part of the miracle goes like this. Whamai ona ua whawhitai, ona tufa lea I ona soo, ai tufa e ona soo, I e tau oto, ua whaapea fo I mai ua avatu whaitalia I lātou. O le whai upu lea, tātou te iloa ai, le vāwenga. Ai sea, a ua mata ona tufa atu e ia I ona soo, ai tufa e ona soo I e o tau oto, He's creating something out of nothing. Amen? O lo tufa atu e ia le arito, ai tufa atu, ma tufa atu, ma tufa atu. Ele o whai se pālunga whalawa, lai tufa atu pēa le arito karite Ele o iei se a whangota, a lai tufa atu pēa leika. Tufa atu, ma tufa atu. This is the same God that created everything out of nothing. O le atua lea na whaia mea uma I le lea I se mea. Amen. O le Yesu lava lea na suia le suavai e a vea mawaina. Amen. E mta upu e lua le Ioane le whamai na liua le suavai e a vea mawaina. I le Ioane mta upu mua whamai le whai pue tolu whamai na ia whaia mea uma lava e le ai fo I se mea e tasi na whaia e le I whaia eia. Mai le ai o se mea, na ia whaia mea uma. Mai le ai o se mea, na ia whaia le langi, le lalolangi, ma laloifo o le lalolangi. Papena fo le vāwenga lea. Au tufa atu, au tufa e ona so I tangata tai 5 ma tangata tai selau. Tufa atu. O le vāwenga, Amen. Le vāwenga lea na whaatinoina Yesu. O le mea lea na whaatinoina Yesu ina ia I loa ai le mamano le atua. Le whamai ai Ioane ina ia I loa I tātou o ia lava, o le keriso, o le alo, o le atua. Ina ia maua fo I le ola I lato uma o e talitonu I lona suapa. Mafuanga na tusia Ioane le apostolo le tala lea.
Ai molimau e foi, Mareko, Mateo, Maluka. Amen. Ai whamewhai koe spulma le lua mai spulma le tolu. E le ngata ina ia whaafeloai le pe whaatinoina le vāwenga. Ai whamea, e whāu masoloi. Whamea ona whaapoto ai lea ua tutumu, hai ato, e se furu ma le lua, I toe aina o a reto ka rite e lima. Mai a reto ka rite e lima, mai e lua lau, ai to toe ai toe aina, e se furu ma le lua ato. O vāwenga nā e mawhai e lea tua, mai le ai o se mea. Mai le tali tonu o tangata, le moto o tangata o loo mai ina ia mau atu se mea, mai le au soo e leo mauti noa pe whea o nā whawheloai, le mea leo manao ia Yesu e whaatino le taimi lea, ai mawhai e Yesu. Ai whamei whai koe spuma lua, whamei o maa ona I lātou. Fia I o tangata pe a maa ona nei a. Whamei o maa ona lava I lātou. Ona whetala iane leo o Yesu I ona so, I nā whaapoto I toe eina. O le vāwenga lea, e le ngata ina ia whaawheloai le manaonga, ai whamei o maa ona, ai whamei se furu rua ato na tutoi. In the third part of our sermon this morning, Jesus actually performs the miracle. And the miracle is actually absolutely beautiful because when we read in verse 10, he has the people sit down. And because the crowds are so large, in book of Mark and book of Luke, the story says that he asked them to sit them in groups of 50s and groups of 100s. So you can imagine 20,000 plus people in groups of 50s and groups of 100s. He then asks, in verse 11, Jesus takes the crackers or the loaves and he gives thanks. One of the points that I just spoke about in Samoan is that no matter what little you have, always give thanks. Hey. He only had 5 crackers and 2 small fish. But Jesus, the creator of everything, gave thanks. Amen? So no matter how little you have or how small and insignificant you think something might be, always give thanks. And that's a beautiful picture there. In verse 11, he says, Jesus takes the loaves and the fish, gave thanks, and then distributed to those who were seated as much as they wanted. So remember, there's 20,000 plus people. You've got 5 crackers, 2 fish. He gives thanks, and then the verse says that he gives those who were seated as much as they wanted. What's happening there? The miracle is happening, amen? He gives crackers after crackers after crackers. He gives barley loaves after barley loaves after barley loaves. He gives fish after fish after fish. Without any way of making more crackers, without any nets to catch more fish, it's appearing out of nothing. And that's how we know that he is Christ, the Son of God. Amen? He's creating something out of nothing. That's what he did when he created wine out of water. Because you can't get wine out of water. You get wine out of grapes. But Christ created something out of nothing. That's what he did when he created the whole universe and the earth and the sun, the moon and the stars. He spoke it into being. In 1 John chapter 1, verse 3, it says, through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. So here is the creator of everything dishing out food and giving it to the people to eat. And that's the great miracle. Amen? Hallelujah. Jesus creates the great miracle. Ilvaina if I wina I se tala noa ileni tayao. E maua le I fai po se fulu malfa, malfa po se fulu malima. Tato fai tapa atasi mai papon mole ia. Wailoa ia tangata le fai longa na faia I Yesu. Ona whapea lea o ilato. E moni,
o lea lava perfetsa le nei, o le mai i le lalolai. O sila fia po e Yesu, o le awa mai la tau e po e ia teia. Ina ia la tau whaia o ia matupu, o na toe maliu ese a i lea o ia tau atasi i le mauna. Can we read together verses 14 and 15 please in English? Yeah. After the people Whai wina tatou tātou le tai ole nei, hon tāpou le ono, i le vāvenga lea, leo tatou i lo, le moto tangata leo mai, leo mai na ia latou, i lea nganga vangale nei mata, ma sue, po lea mea tangata leo lo whaatino, o tangata foi o mai na ia latou maua se mea, maua se wha malolonga, a matua latou ainga ma tangata, lea lapi o mai le tangata e tō tele, ina ua whaawhino ai foi na Yesu i le mea tau mawha. Ma ua whaatino ina le vāvenga. Mana tua, o le molimau lea, o le molimau a tangata e toa tele. This miracle was performed in public. Lona winga, o le molimau tangata e luas fulu afe mona tupu i le vāvenga. O tangata foi nei, o le ono a ai anga i Jerusalema, mo le sauninga o le Paseka. Lona winga, o tangata nei e mana malama le lei lato i lato tū ma lato wanga whaiuteia. Mana malama i lato i le teini e a whio mai ai le whaaola ina i a lave ina i lato. Le whamepe koe suma le lua, suma le tolu, suma whamai, o na whaapea leo i lato e moni o lea lava perfetsa le nei. O le winga le upu lea perfetsa, mana tua, o le perfetsa le tali tonu e tangata iuteia o mose. Lea na lawe ina i latou mai ai kupito, lea na whaongai le tua ina i a lawe ina lona nuu, lea lo whaamanatuina la latou paseka. Lea foi o lo tu sia i le whenenga tuai, lea fio mai o le whaaola, ina i a lawe ina le nuu a lea tua. Mana tua le te mitonu lava lea o tu sia Ioane lana tusi, o lo ola Israelu i lalo le pūlenga whaaroma. So e leo iai le nua lea tua i se saolo tonga, le teimi lea. Ai o lo la tau whai tau i le lato whenenga tuai, e iai le teimi e whia mai e le whaola. Whaola manu malo. Lele whamei e moni, o lea lava perfetsa le nei, o lea mariu mai i le lalo langi. Ai whamei a whai pa suma lima, whamei o sila fia foi e Yesu. Whamei o le ao mai lato e po e ia teia, ina ia lato whaia o ia, matupu. I le manatu whatangata, whapetato, a sa le mea ne i whaia i loa o ia matupu le temi lea. Ai leo le fina ngalo leo le atua. Mana tua, o le fio mai o Yesu mua, na fio mai o ia, ina ia maliu. Ai sea, na manao mia e le atua se taulanga mo le angasala a le tangata. O Yesu o le taulanga, o Yesu o le tongi ola mo a tatou angasala. Na fio mai Yesu, ina ia maliu. Ai e le te mia fio mai e Yesu, o ia o le tupu, ma le ali o ali. O ia o le manu, le atua, manu malo. O lona toia fio mai le na. A o le tala lea o lo wha maumawina Ioane. O i tato te mautino ai le loto tangata i esai ai. A whai e lua skulu mo tupu awhi tangata o lato mana o whamaia ina ia lato pue ia teia. Ina ia lato whaia o ia matupu. Ale tali a Yesu whamai o na toi maliu ese lea o ia e tōtasi i le mauna. O le loto a toa Yesu, whamai Yesu ina talo i ke te mani, tama awane i whaia lo loto a o lou fina ngalo. Na sila fia Yesu lana matawha ioi a o iai o ia i le lalo mani. O le mana onga tangata, nena e tele a tangata
E olo is tūlanga whapea vana le ua whaia se mea te ala e o sui a. Ai leo le whina ngalo le atua. O le wha malosi mo I tātou ina I tātou tū mau I le atua. Wa au mai e Yesu se whaata I tainga mo I tātou. I tai au le. Amen. And the final parts of our verses, it says, after the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is come into the world. What they were looking for was the victorious Messiah. Remember, we have the suffering Messiah, and then we also have the victorious Messiah, the King Messiah. So they were looking for the King Messiah. But Jesus, in his first coming, he came to suffer. He came to suffer and die. And that's why when it says in verse 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew to the mountain by himself. So Jesus could have responded, any other man could have responded in a fleshly manner, but Jesus always stayed true to the agenda of the Father. What was the agenda of the Father? Was for him to suffer and to die. Why? So that he can become a living sacrifice, a sacrifice that dies for our sins. Amen. So that's why he couldn't be king in his first coming, even though he was the king. Amen? He was the king, but he chose to lay aside his crown and come to die for our sins. Amen? So tatum ta'apuna ta'au le nei a. Tatum ta'apuna nei ta'au te leo sa'a o ngā mo I tātou I lea tala. Masani o tātou whalongonga I whangaina o le 5 afe. A lea la o tātou maua mai le nei ta'au. A wa'a o mai le upua le atua. Le te leo le wha malosi a. Nei ai vei tātou mana tunatu I le motu o tangata. Mau e fo le si wha malosi. Tātou manatu I le tūlanga sa iele au so. Na lato whewā e ma Yesu, ma wa aia na vavega, ai le I mauti noa le le a. O na tātou wa aila ia I le li whaola. No na nganga whaafetai, I ma le vavega na ia whaati noina. Ia vea le upo le atua, ma wha malosi mo I tātou. Ma lava I ni tai au. Tāle ne, o lea o saunia se tatalo mo tātou. Le tatalo lea, o te manao I ni tatalo, ma ia tātou. E whai au upu, ai whaataitai mai e oe ia upu nei o le au te talo ai. Ai a vea le te talo, mau lava te talo. Wha mai le upu le atua I le Roma e tolu, whai upu e luas fuma le tolu. Wanga sala tangata uma lava, lona winga, wanga sala oe, anga sala fo iau. Amen. E le whape anga sala oe ai a mi o tonu au le pio paulo, wha mai o au o sili musa a unei. Sili musa la wanga sala ia o tō malama. Ai ona o le atua malona lofa fua mai, ua maua I au leola. Ai wha mai e whai fo I lau whiwhilinga. Amen. E ie le whiwhilinga o e whai. O le whiwhilinga le nā, ina ia maua I oe leola e whaavavau. Ai wha mai Yesu, o e whaatuatua, e maua I lātou leola. A o e le whaatuatua wha mai e whano I lātou. So o le awa noa ma le tatalo I le nei aso, ina ia tali tonu lau loto, wha mai e tali tonu lau loto o Yesu o na maliu, tau tino lau mutu, o toi whaatu ina mai o ia na ie o oti, wha mai le molimau a Roma, e wha ola ina ai oe. So mafuanga la nā le tatalo lea, o te tu ina tuai lava noa ina ia tātou te talo o mai, ai whai lava lea te talo, ma oi te talo. A tonu tātou te lea toi mafuta, te o tātou ta atu nei, a walua uia lo whale, o woti ai, ai tātou whenua I le langi, Amen. O le mana o mai nei a whenua I tātou, I le manuia e whaavavau, tātou e whenua Yesu. So, mo ni mai o whonga whaamon o le au, taiteine tātou le te talo, ia whaataitai mai upu o le ni te talo, a vea mau lau te talo. Whaataitele te mā. Ono lau upu le ni tai au. Wa ola ngona,
whaalomo, ma ua o talia, ua o I loa tama, o au, o le tangata masani, o te mana au nia, le whaaola. O lea, o te tau tino ai, I le nei tai au. Yesu, a whio mai oi, I lo uloto, I lo uangana. Tā mafuta whaatasi ma oi, anganga pa ia. A vea oi, ma o whaaola, ia so uma, o lo uola. O lea ua o whaalomo, lea ua o tahia, whaawhetai lea tua, o lau whaola tanga. Mai lea so nei, se ia o I le whaamabau, o te ola mo oe. Ia vi ia oe e whaamabau, whaamabau lava. Anene maanga. Thank you, Lord, we continue to give you praise. We thank you for your precious word that we heard this morning. As you continue to teach us through your word, our prayer, Lord, is that we continue to walk and obey. Father, that it's not only enough to read, that it's not only enough to pray, but that we must obey so that we may grow. We thank you for your word this morning. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen. And amen.